Yes, ni thaa mugwanja cia muthenya tariki 4 mweri Januari mwaka 2026 kakugwata ugeni kindeto cia Werũ TV rĩtwa rĩakwa nĩ Raymond Mwenda tukianjĩrĩria acio Minister ũrĩtigwo wa mwingi Geoffrey Ruku na ugĩte thirikari nĩ kuailia muno na arakomba kuumĩra Mpara akiaria ari mathiko na ntere cia Runyenjes county ya Embu na ugĩte thirikari nĩ kuailia ko bondende piu na ara ntere cionthe cia nthiguru na arakomba kwithia kwina thĩna Mpara. Mwandĩki wetu wa ndeto Rita Mwaniki ena rũgano rũrũ. Thirikari nene nĩ ĩkĩrĩrĩte mĩbango mĩrũmu ya gũtigĩrĩra andũ arĩa agũmĩre nĩ yũra nĩ magwata irio cia kũigana. Ĩno nĩ vuva ya mbura kũrega kura kĩmera kĩthiru thĩinĩ wa mĩena ngũrani ya kaunti ya Embu na bũrũri mũgima. Ĩno nĩ kũringana na Minister wa Public Service nĩwe Geoffrey Ruku. We have challenges of drought in Turkana, in Mandera, in Wajir, and there are corners of the Republic. As a government of the Republic of Kenya, tuko tayari, there is enough food to ensure kila mtu anaweza kupata chakula wale ambao wanakumbwa na kiangazi. Ruku nĩ ũrathiĩ na mbere kũria atongoria a matũũra arĩ kũbecana riboti kũrĩ thirikari ya andũ arĩa agũmĩre nĩ yũra makĩria nĩguo thirikari yambĩrĩrie nao. This can only happen if the grassroots leaders, maybe assistant chiefs or chiefs or MCAs, viongozi wote wa vijiji wanatoa habari kwa serikali ili kuhakikisha kwamba hakuna Mkenya yeyote ambaye atalala na njaa ndio kukosa chakula. Gũkũ akiugaga thirikari nene ĩrĩ na mĩbango mĩrũmu ya gũtigĩrĩra nĩ aciarithania irio makĩria cia kũigana a Kenya onthe. Projects which have been tested in Ghana, the production of food through irrigation. That's why the government from this month, National Assembly will pass a law on the National Infrastructure Fund ili tusaidie kama nchi kuwa na maji ya kutosha ya irrigation ya kulima na mambo mengine ili tuweze kupata chakula cha kutosha moving forward. Arĩti mĩario ĩno rĩ mwena wa Runyenje kũrĩa araĩ kĩgongona arĩ kĩa mathiko. Ngiripotera Werũ TV kuma kaunti ya Embu mbĩtagwo Rita Mwaniki wa Mũciri. Yes, Bishop Martin Gitonga wa kanisa ya Full Gospel na abaurĩtie athomi muno kana gagaije kuatela kithomo akiwa kithomo niyo inye nteuru. Mwandĩki wetu wa ndeto Nicholas Chabari na nteto iji. Akamama kokera kuri na kwema muradwa male kuna kitu leo ikitoka wapi? Proverbs 13:4. Ojui Bishop Martin Gitonga kwa kanisa cha Full Gospel akiarĩria ambeombethi ntere cha ntobeto kiongo kanisani mbere ya achukuru itiranjiria kuruguru antugo oyaru Jumatatu na arakubaira iboega okira muntu akathina mbe na kwirutaniria muno mantoni megie kithomo ogiake. Kupetwo mtoto watambo bemerera jumbranje mwana mweye na weka achoka bilioro na ara mweye atona mbeja bathoma bwana. Aini watu no mtutwana tulinia to kuona meja badena ngari no wewe Paulo na ndina tuli doma baba soma wale hapo doma elera nikawane tako ya nyukuna babu welite tina chila ndio kona mia na mbie no ka komari no jaji kwa bia mundu kwa bia kuya bona chita no ndo kwa mwiko do arĩtie mama akiuga kinya ikonekanĩte atĩ antu obaingi batikwenda akũruta ngũgĩ ĩndĩ bakwenda gũtuĩka itonga. Akiuga kinya Bible ĩyongwa aniugĩte atĩ muntu muthao enda into bingi no ĩndĩ agwata bikai na ora nwe arutanagĩria kũruta ngũgĩ no na bingi banda anaenda kulia maitia na menama hakuna kazi utengwe hata ukimya kazi hapana na kinyama Mungu yeye taterika na kia zingine kuza muda nini ne yana ila kulia ni biko hata wanataka
much. Andao ibenda bipinge. Get this one. Lakini bona bitani. But those who work hard will prosper and be satisfied. Ende bora litabu na bidii babona bipinge na bakanyira. Kuma tubeta kiongo keme North, Petan Class, Chabari. Seneta wa kaunti ya Meru Kadhuri Murungi na uriti ya Meru kuiga kiama kia UDA akioneka kiama kinene ande gurune akiariri ithurwo na bete kiama kiu bibietete na mbere na uite baba bakwenda ite ni betete na mbere uciandikithia mwandiki wetu wa Ndeto Kare na Ndeto Iji. Seneta wa Meru Kadhuri Murungi na ugite kiama kia UDA thaiji nikyo kinene kiri mugongo jwa Kenya akiuria Kenya na Meru mono ukigwata mbaru ni untu nikyo kene thirikari kenda bakomba kuona mirandi mingi ya witi na mbere na kinya akiuga siasa ne cha mwaka jwa 2027 kiama kia UDA nikyo ikethaite bibingi kirite bia thirikari na kinya bia thirikari cha matura na kinyo anto bakuga baka teach antu lesson angwere ukweri kinya kura cha ringo 2027 kiama kia UDA kyo kethorwa kina ajumbe bara baingi MCA bara baingi na leadership yonde ya Kenya UDA ne kethorwa rindite kunya kuma Meru na kuma ke nationally ne kethorwa ina ajumbe baba baingi senators baba baingi governors baba baingi na MCA baba baingi bakethorwa bumite UDA kana mungano jira jukwethorwa jwatene na UDA na gukwira the other day turai na ithurano ethirwa kinyaja mbere noroni UDA ni rakirie gitikire na kinya gwatuika in case gwina ine other direction kinyejite Meru utikia magikinya kwi 70 twethorwa twina more than 70% ya kuririri ngocha UDA kinyaja Meru kingi kiama iki kirigiri kuthithia kithurano gia tongeria ba Meru ntariki 10 mweri Jo Kadhuri na ugito gituo kigachagura tongeria 20 akiuria barabata chiandikithia kithurano nekio bari na kanyamo kantuko ya Jumatatu na kinya akiuga wari na wiruba kuyura giti kia mukariri gitu wa kiama kiu na reguru. Every polling center, for example, edwane Meru Primary School tukethura tukienda gantu 20 na wina categories mwanya chiantu butu kwenda 20 so between now na ntukwe narua na kuinga narua then ruju tu verify bara bakethera bakenda ku participate gere kura cha tariki 10 na then twetere kura tariki 10 sinkoromba antu bara batirinjistite bombe kutonya kiri system ya UDA ni kenda baka participate kire kura cha tariki 10 kire sente yu ngiri na 43 na kire sente ichonde tukethwa twithura gantu 20 kiri every polling center so tukethwa generally twina kithurano tukathura antu 22,000 almost 22,000 tariki 10 mweri wa Januari ani personally mbugete ngaurunga magitikia national chairman wa UDA na inkuibangania kena mbithura nani nkiara na iria na delegate chondiri ko makiri county 47 mantu jege kiama kia Meru gambibo seneta Murungi ne bobu so kinyoka thobena kiama kia Meru na boti ukuruka akio ara nithi utimanto bwe na buga prosecute beyond nithi withite Nairobi na ara intobiri iaja itu tu na kiama kia Meru no tinangi kiri Meru nturene so kaba kugwatana na Kenya ingi bukomba ku develop ndiguru na bo develop Kenya mzima no Meru ka developera so nyo watu kwina kiama kia Meru akio tino kigwita kiama kia Meru pateri ndo kio no mbugo ryo kinyati ukuruka kinyanya mwali jwanje uteangi athuri kiamene kiu kiawe paterinda so benefit mu Meru imbikire kiama cha kiu ruterene rwa kithomo seneta Murungi no retia chiari gutigira na bonde ne baguchoka skuru na kinya kioria rimubane ne ba maskuru gotiga ne bokikaniria na mushari mantu ne JGBC na kinya gikatha rwanyirwa kithomo ni untu bakugaritwo bangirendi 10 barabatare bari kuona skuru ni betire bakwenda kana bakwiriria kikuri na kanya CS education egoro naragugire mwana wonde nete narojuriritie shukuru ethora kuna nafasi eno ombe kuna ngoro baruga mwalimu na so hakupenia unibweka monono to system lemwe ana bara apply
igete fail na igacoka kairi ikarega gwitikiria na uba kwenda cukuru bari na kuibwega nontu na ndia na bagomba gwita cukuru ira bojuriritie na muno ana babengi batete cukuru ira bojuriritie na gwikura na thina iu ke report rande to shawero weekendi rea kwa rieto ni Mutuge Kare Estweta mbere anteto cieto rescue cieregeri kuruguro kiume twetete mubunge wa Igembe North Julius Daitumu na ugete mathina yarari tobo kulugira baba grade 10 ni mathina ya kawaida akiwa yo ya kithomo yo igorende niyo mweru na yo batiko watilwa mwandiki wetu anteto Anthony Kathenya ena rugono ruru Kagita kala skuru kulegiro gusokera mathomo muthenya mwambire kime tuthiete aruto bakirathi kia mbele kia senior secondary schools bakirigairo na bokwerekera skuru tariki 12 mweri ujo mubungu wa gishigo bunge kia Igembe North Julius Daitumu na uleno mwa bunge bakamiti ya bunge ya kithomo ligoruga Kagita kala mwaka junu wa mbere wa kirathi ya senior secondary school mathina mala makonekana thaino gutebu malinkiura amuna ugwaruga ni kuonekanite wongere kubwa mathina kiri mutaratara uju aciari katubere betho bana wirigiro inkominya itare kwene tu ya kutoelewa na atakukara muno rira anabate ramya ina achukurira baita kinyagiri tukuru bakaripoti tariki 12 majority ibedre tubana changamoto cia placement kanobeka na araba batuita being the first year no magatho na challenges lakini challenges na chitu kuona ile excess mubunge Daitumu wa kende kithige ministry ya kithomo kuthithia waleni na arimu banene ba senior secondary schools kenda gutethania kire gutigera na bonde ni bakona skuru ile bakwenda na ile kungwana na point ile bagwete urakiwa kukombeka ki placement ministry kwamba ku alliance na principles ki selection criteria ngweteke ya nisha changamoto hii nonto changamoto ina sio ile ya muno te ni thina kijani ministry wambo toketha skulu ya alliance skulu ya Pangani skulu ya Meru school national schools of Iran to bendete ugethira skulu imwe ina capacity ana ngiri lakini ana baraba apply te kuni ana ngiri thate nonto ndolela je kathiti eta Pangani ugethira ina to that ngiri thate 5 riko ubu tombeka nonto capacity oni ngiri mwana qualified weta Pangani mwana qualified weta Mangu mwana qualified with alliance lakini nonto selection criteria ya itana ya computerized yo kadra mwana ora ubati utakinya etho wasi alliance na nio enda naita shukuru enge au shukuru enge at the same caliber kana ya level emwe aite Mangu aite shukuru ya Kapsabet aite shukuru ntokinya Moi Forces na ile ingi simbo kuthaisha level mubunge Daitumu akithija nambe na kule ministry ya kithomo kuongera Kagita kana baba senior secondary schools ko diskuru kenda ithirwe na Kagita keganu ga kuthiria mathina mama ya kutheta address to the sufficient level ni batikinya ku extend reporting nikienda aciari malumbano haya ikuyathira na kile mpongeri ya BC Daitumu aliwa thirikari gwitukira ministry ya kithomo ni ele ithitete gute BC mpongere na inawetekio na wira ne bobo amwe no guni oli thirikari kuongera ilio kire skule jumetenteliria jinyiretu ni mpara nyume awagi bwambura thirikari through strategic grain reserve ni shumie ni ontokotwa changamoto ya onto Igembe North na itwirite baraba kusika na tukwenda relief food enyingi sana itho na supply enja iratomba kwa irikinya kwa abachukuru yara ya intere nikenda machukuru ya bichi cha ikepamba nabo nonto ba wacha mbecha baraba tengea miraya batu utendete kitakemea kithika wakana coffee kugara muno kinya production yu ekania thirikari etukani subsidize antibau na bia korea nonto tika mwarimu mbawe ka ana shukuru patena bia korea mubungo jwa Igembe North Julius Daitumu aluge na werigiro kamitio ya kithomo ya bunge nene igatirimana kwa makwina usika bonde ba kithomo kenda gusiria ntaira kire thineno na chamba ni yetu kuona itubati utirimana soonest nikenda twariria icwe tuonana atia yumba kutatuliwa nonto ni thinene kuma muji muneno Nairobi mbita Anthony Rangi wa Kathenya
Yes, nkone kilogete ndeka 15 kuma ciekuru amaboga thaa 7 ayo nkonera kanya gakuruka inchogerete na ntento kuruki wetaita kuraja. Mama Kanana, niuzie kwa unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na si bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers, Mwea. Nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Welcome to the Kenya Methodist University, a university that offers ultimate campus experience. Over the years, we have grown to be a global brand in the higher education with students from over 34 countries. Our campuses in Meru, Nairobi, Mombasa, and the Kemu TVET Institute offers a wide array of academic programs from PhDs, masters, bachelor's, diploma, and certificate courses. With our strong Christian values and commitment to excellence, we continue to be a trailblazer in the academic landscape. Join our Kemu TVET Institute, the School of Business, Medicine and Pharmacy, Health Sciences, Science and Technology, Computer and Informatics, Economics and Political Science, or Education and Social Sciences today. For more information, call us on 0724 256162 or 0725 751878. You can visit our website www.kemu.ac.ke to enroll for January 2026 intake. Kenya Methodist University. The future is here. Igitara digonko negitara kwejamu gukenera na biro bire nankanya neginto kya gitomi muno kirigekeno kyanja ibwaga akenya nontu bwa kuthura na gwetekia Raha Premium Kavagara, Raha Premium Ngano na Joy Max Mivoko Flour na gututwikire namba 1 nthiguru yonthe. Ibwaga okaireke distributors na endia bonde Kenya yonthe ni onto bagutigira onja iri na Raha Premium. Joy Millers Limited nigo kwendera thigonko iri na gikeno na mwaka jo mweru jwagirite. O kiroto nigitagia kugwatiro na kuigikwa ura kubatere kenda kiujurana o ikinya rionthe iri batere kubangiro bwega na nikyo aja Golden Pillar Sacco tuigika mibango yaku na kumitwikithia ya umithio igwatire nigo nirwa gikundi kienu kana group loan na mainde kumija muthithu jwenu bwajweka nyuma ya mweri jo mwaki na mari nija mwanka mieri 18 ki aja Golden Pillar Sacco no igwatire salary loan na mainde jatantutu ja muchara jwaku na kagita kurea ni mwanka mieri 36 no kubanga kugura ngari. Asset financing yetu nirungamaira 75% ya maguri ja ngari no gatumira logbook yaku ja security na guti garanto kwendeka. Development loan ukona mwanka mainda jana ja muthithu waku arimi beria nabo iba kuguneka nene na maziwa loan nabo arimo batie si iba kuguneka na rondo 1% interest o mweri na marine mwanka mieri 96 arimi bakawa nabo iba kuigwatira coffee advance na nusu ya marija ukabere na gutina guarantors kenda kugwata
nteto nkuruki riongera rwangirwa turarunda ruria kwinagwe kana uturingire thimu kurukira 0702 140 140 kana uriongere mutandao wetu nechu www.goldenpillarsacco.org. Golden Pillar Sacco, together we prosper. Football fans, Azam TV has you covered. Watch the Kenyan Sports Pesa League, CAF, NBC Tanzanian League, Italian Serie A, Spanish La Liga, German Bundesliga, Saudi Pro League, and Carabao Cup. Plus, catch all 52 matches of the African Cup of Nations live from 21st December 2025 to 18th January 2026. Call 0709 844 000 or visit any Azam TV dealer today. Looking for a reputable institution of higher learning? Enroll at Jordan College of Technology, Thika. We train marketable and skills-based courses in journalism, engineering, catering, food and beverage, hair and beauty, fashion and interior design, tourism, ICT, business, medical, short courses and driving. With fully equipped, cutting-edge facilities, affordable fees and exciting co-curricular activities, Jordan College is your best choice. Apply now for our January intake and train with the best. Visit us at our new ultra-modern campus, Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the leading TVET and medical institution in Kenya. ngako watogeni renge twitambire anteto cietu wagi bombura kwa kaita ntere mwanya mwanya cia bure ibuwikira akari ugwatine bompara MC wa Kibiriche Jacob Mwirigi akiaria na ugite ora mtuku iweta no bo manto ya kuthuka eba uri akari utaila rwirira koura mwandiki wetu anteto Gakimutegi na rugono ruru inkwendera antu betu bonde bakibirichia mwaka mweru mwega twina mafanikio nontu ibuiriria bwetu bo magita yonde ngwitikiria tuyambiritie na challenge monoche bya kora challenge yu nene na gutongeria mugongo kwina mpara tukethwa twina kathina kareo EMC wa Wandia Kibiriche Jacob Mwirigi akiendera kariba Wandia ke mwanko mwega wa 2026 urakuga mwanko no ambiritie na womo nontu bokura kwa mbura ya kugana akiuga na menyete ntu bakethirwa bakiambagiria roye rwa mbura na kuruiga no arubatethio kuthiria thina ya irio kagita tagaka bategera challenge ira twine othai turirira twinde gutena mbura lakini kagita kamo kana kara kange iturekeretie ruji rweta ukaura ruji rugeta tapuira twina chionja o ruji rwirukai tukarekeria rugeta ndenda antu betu ba tu university kiri gustora ruji o muntu na capacity yewe na njirere okumba womba gwika rukai for example tukethwa tukumba kuthithia tu water pan kinya tukethwa tu nini water pans ni gutetheria antu kurima no bia kulebya kule wanja akiongera buko ni onto bobo Mwirigi mwaka jojo 2026 focus ite mono gutetheria ku improve mirandi ya roji kuna reto kathithia barabara tukathithia masibitari na jara jangi lakini agenda ira twikite mbere thaiji ni gutetheria projects cia roji kenda antu bomba kutumira roji ru ruoneka kuona bia kule for example gipindi kitu akuruka kia 2025 gucoka nyuma still go project turatetheretie ya project ya kirwa buri gukinyiria antu roji ntumburi antu barabe bombire gukinyirwa ni roji ru thai at least muntu nakumba kurima no tubigita bostwa kuri wanja na iya mirandi ingi tirute ju wakingira tutetheretie party ekoja MCA nkame pre bwega kuona antu bagutetheka gukurukira mirandi eroje nabo wananchi bachiumie gutonya mirandi nereri nturene nkuruki na wetete na kuga kwina mirandi era bangirite kariba Kibiriche mwankoyo arite MCA kwina barabara ingano na ire chibangiri kuthithwa mwaka juju kwina sibitari ire tubangite ku improve ya iji yetu ya twitaga kiandugui kana ire bodri lakini thai tukwenda kuensure egwitia level 4 bwega ni guririta ndani akiri wonde ni thirito mantu amaingi na thai nontu the staff ibetete kwandikwa ja bara barendekanaga inkwirigira bakirikia ke kwandikanwa sibitari yere yetu ya
kiandu giye kethirwa kimamagwa na antu bagitetheka iro kuma gicigo mbunge kia Bure ngiripotera ndeto cia Weru niukambitaga Ki Mutegi. Sikilugite ndaike 25 yoto kinya muthio wetu ya ndeto cietu cia Weru thaa 7 gakwendera kaita gake ya ritwa riakwa ni Raymond Mwenda.